turabasuje cyane twongeye kubifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha y'umugoroba, hanyuma kandi twifurize igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye muri masaha ya mu gitondo. Tutibagirwa kandi cyangwa se tutaza kwibagirwa namwe mudukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita, ubwo turaza kubifuriza cyiza. Biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twero turi mu masaha y'umugoroba, turi ku munsi wo kwa kabiri, turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka wa 2025. muri amasaro n'ubundi reka mbasabe munyemerere mubane natwe rwose muri amakuru yo kuri uyu mugoroba agezweho, akaba ariko n'ubundi amakuru acagiye kugaruka n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. N'ubundi tugiye kugaruka mu bikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane tukibanda muri imirwano ikomeje kubera hano mu bice bigiye bitandukanye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana turaza guca muri Side Kivu turebe ibiri kuvugwa cyangwa se uko bimeze, aho twirwano mu kanya gato iso yitangazo rikomeye cyane, rikaba ari itangazo ryo ku rwego rwo hejuru. Turaza kugaruka muri Nord Kivu naho mu bice bya za Masisi, nkuko amakuru arimo aratugeraho imirwano ikaba yongeye kuba imirwano hagati n'ubundi mu byukuri ya zanyeshamba cyangwa se wa mutwe witwa ngo ni Wazalendo, wirero uhanganye n'intare za Sarambwe. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho, tuze kureba no mu mujyi wa Goma uko bimeze ndetse no mu mujyi wa Bukavu, twikoze no muri ya makuru ya politike na diplomasi, aho turibuze kugenda rwose tureba impande zose, tugenda rwose tunyuzamo tureba uko situation imeze. Muri iki kiganiro nyemera nkubwire ko ntari buze kuba ndi ngenyine, ibi byo rwose mumaze kwimenyera ko mba ntari ngenyine mu kiganiro, aho n'ubundi tuba turi kumwe n'itsinda rigari rya Eugene Official. Murabizi ko ku murongo wa telefone ahari tuba turi kumwe na Vincent, ku rundi ruhande ariko tukaba tunari kumwe na Macacari. Ntaho bagero barahari muri aya makuru kuri uyu mugoroba. Birumvikana ko rwose ari amakuru ameze neza cyane buri wese yakifuje kumva. Hanyuma rero ni wowe udukurikiye kuri udukurikiye ari ubwa mbere, birashoboka kutarakanda kuri subscribe, yikandeho nonaha, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zikihagera uje uba mu mbere kubona inkuru zikihagera. Kuri mwe mwabikoze rero icyo musabwa nta kindi nukunkandira kuri like ndetse mukankandira kuri share, mugashisangiza abandi, tugakomeza kugenda twagura umuyoboro. Tudatinze rero reka mu byukuri ku murongo wa telefone already Vincent yamaze kuhagera, reka tumuhe ikaze mbere uko dutangira amakuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu. Wireneza mutangazaji Vincent. Ejwe riri kure. Wireneza mutangazaje Vincent. Wireneza Paita, wiriwe. Urakomeye cyane. Ndaho ndakomeye. Yes, ubwo rero birumvikana namaze kuguha ikaze mu kiganiro, ndetse mpitana nakubwira ko rwose ubu tugiye guhita twanzika cyangwa se tureba amakuru agezweho y'ibiri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabona rwose okay. Vincent, twahera kuri inkuru ivuga ko muri Masisi hongeye kubura cyangwa se imirwano yongeye kuba. Iyi mirwano yabaye muri za Masisi iteye ite nk'umuntu wari uri hafi cyane cyangwa se wakurikiranye bya hafi cyane iyi mirwano yabaye? Ni imirwano yabaye kuri wa kabiri yahereye mu masaha ya saa 12 za mu gitondo, aho Wazalendo yo mu gice cya APCRS yagabye igitero kuri M23 mu gace bita Matatso, ni mu majyaruguru y'aho bita Kishonja. Yes. Bikaba bivuga yuko hari abarwanyi baguye mu iyi mirwano ku mpande zombi, ariko batari bamenyekana umubare, kuko M23 iravuga yuko yishe abawazalendo 15, ariko urundi ruhande bagandika bavuga ngo n'abarwanyi ba M23. Buri ruhande rwose ruri kujya ruvuga ko hari abarwanyi rwishe, ariko akaba yari imirwano yari ikomeye kubera yuko guhera mu gitondo kugera mu masaha 5 zo kumanywa imbunda nini zumvikanaga, amasasu yumvikanaga, ku buryo abaturage bagize ubwoba ndetse bituma badakora ibyabo. Uyu munsi hari habaye isoko za Sake centre, ariko abaturage barivuyemo igitaraganya kubera imirwano yubuye. Iyo mirwano rero mu byukuri ni imirwano isa naho yubuye itunguranye. Ese abaturage bo muri ibyo bice mu byukuri ababashiye guhunga
ndetse naho ngo batakoze bitewe n'iyo mirwano yiri ubwo ndavuga muri za Sake, barimo baratangaza iki? barimo baravuga yuko bumvaga ku mpande zombi bakoresha intwaro ziremereye, ko bitari bisanzwe uko babona Wazalendo ikoresha izo ntwaro, ariko bumvishe noneho ifite intwaro ziremereye, ariko M23 nabo ko bakoze ku ntwaro zabo ziremereye, bose ko wumvaga mu by'ukuri yari imirwano ikomeye ku mpande zombi ku buryo byabateye ubwoba nyine n'ubu ntabwo barasubira mu byabo. Ubwo rero buriya mu by'ukuri abaturage urumva ko mu by'ukuri barumva ibintu byakomeye, ni nyuma ko bari bamaranye agahenge bwana Vincent nava ko bari bamaze iminsi umugani hari n'uwahinze n'imyaka ubu yarasaruye ahubwo yateye n'indi dukurikije igihe, hari ahantu harukira kubera imirwano ishamaje. Vice reka iyi nkuru tuyiveho, ariko ndabona wateguye inkuru nyinshi cyane. Iyi nkuru Vincent bimeze bite ngo General Mboneza wa M23 ngo bamufunze? Uyu mu general ngera nzi ko hari abagenerali bagera muri 4, narinzi Makenga, narinzi Bodwe, narinzi Byamungu ndetse na Gaceri. Uyu Mboneza we ni general bimeze bite ko ntari muzi mu by'ukuri nk'umuntu buri general muri iki gisirikare cyangwa se muri M23? Yahoze ku ipeti rya colonel ariko aza kugirwa brigadier general muri Kamena muri 2022. Buretse gato bamufunza akoze iki? Wenda mbere ko tubwira background yiwe. Bivuga yuko bamufunza ariko bakavuga ko ashobora kuba atahuje na Makenga. Ubusanzwe yitwa Yusuf Mboneza, ariko ntabwo amakuru aremezwa nyirizina niba kuko ari byo. Aravuga rero ngo nyuma yuko atarutse nyine igitero cyo kumwica muri teritwari ya Rucuru, yahise agirwa brigadier general akurwa ku ipeti yarariho rya colonel. Ripeti Vincent, ripeti ko ntaryo nzi rwose ry'uyu mugabo, ko ntaryo nzi, ko nzi uko abagenerali 4 bonyine. Ni brigadier general ntabwo ari general full. N'abandi rega ni ba brigadier, ariko buri iyo byageze kuri general hiyongeho general, hari n'abari ba brigade nyine, ariko nyine ubwo wanageze muri iyo classe, buri muri iyo classe. Yari hawe rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2023. Tubwire bundi background yiwe kugira ngo tubyumve neza, utwinjizemo neza. Ubusanzwe ni umunyekongo nyine wavukiye muri teritwari ya Masisi. Yego. Asanzwe ari umurwanyi ukomeye wa M23, yitwa Yusuf Mboneza. 2022 bavuze yuko yiciwe Runyoni muri teritwari ya Rucuru, ariko biza kugaragara ko atapfuye. Abamuzi bavuga yuko azwi nk'umuntu udatinya. Yego. Ko akunda kurwana cyane, ko igihe kinini yabaga ari hafi ya Laurent Désiré Kabila. Ariko akaza gushwana n'ubutegetsi bwiwe akagaruka. None akaza kwiyunga kuri Makenga, nyuma muri RCD, bakaza kuva muri RCD bakajya muri CNDP. Ko yabanye na Rurankunda, yabanye n'abarwanyi benshi bakomeye mu bihe bitandukanye. Ko yari majoro ari muri batayo ya 4 mu gihe Rurankunda nyine yazaga muri CNDP. Yego. Bivuga yuko rero muri 2009 mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiranaga amasezerano na CNDP batumvikanye, wakaza kugaruka nyine arwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila ndetse na Tshisekedi kugera uyu munsi. Yego. Akaba yaraje gukurwa ku ipeti rero rya Lieutenant Colonel nyuma yuko yayoboraga brigade ya 212 iwarikare. Akaza guhabwa rino peti rya brigadier general, ariko bikavuga ko ari umurwanyi ukomeye ku buryo isaha ku isaha ubona ko yahindura ibintu. Bikaba bivuga yuko rero ashobora kuba yarashwanye, kuko mbere yari asanzwe ubundi ngo ari kuri General Ntaganda Bosco. Ariko ngo akaba hari ibyo agenda atumva kimwe na Byamungu Mahesh Bernard, nawe wagizwe brigadier general. Bakavuga yuko rero bashobora kuba ari amakimbirane bafitanye, ko ari byo byatumye atagwa muri yombi. Aya makimbirane buri ubwo ntabwo arasobanuka ngo se yaba yatewe n'iki mu by'ukuri. Ntabwo biravugwa neza icyaba cyabiteye, ariko bakavuga bati muri za 2017 yabaga muri Uganda, abana na Makenga. Atabana muri na Makenga, ataza kwinjira muri
Kongo nyine aje muri M23 ati hari utuntu batagiye bahurizaho nubwo bitari byasobanurwa na M23 nta kirabivugaho. Yes, bwana Vincent, ubwo turaza kugenda tubimenya, abantu badukurikiye no muri comment ubwo nyine baze kugenda batubwira bazi neza byinshi kuri uyu mugabo kuna gutazira akazina. Harya se bura bita ngo ni Gitamisi? Niwe bahimba Gitamisi. Mbwa bazi neza rwose background ye cyangwa se n'ibindi byinshi cyane. Muze guca mu gikari, muze kutubwira kuri aya makuru atangiye kugenda avugwa mu byukuri. Hanyuma vise dusimbukire muri Side Kivu, ndashaka kugira ngo dukubite tubangura mu makuru dufite cyangwa se muri aya makuru yacu kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Dusimbukire muri Kivu y'Amajyepfo iyitwa Twirwaneho, mu byukuri nkuko amakoremo kugenda abivuga ngo Twirwaneho mu kanya gato isohoye lettre cyangwa se isohoye itangazo. Ndagira ngo rero mu byukuri iryo tangazo niba ufite kopi yaryo ubashe kutubwira ibikubiye muri iryo tangazo bwana Vincent. Nibyo Twirwaneho imaze gusohora itangazo yise itangazo rigena itangaza makuru nimero 002 ryo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2025. Yego. Aho yavuze yuko itanga impuruza ku bitero biri gukorwa n'ingabo za Kisekedi ndetse zifatanyije n'abarundi ku Banyamurenge cyane mu gace ka Minembwe. Bakavuga yuko rero ibitero bikomeje kandi ubona ko ari ibitero bigamije kugira ngo bimareho ubwoko bw'Abanyamurenge kuko babona ko ari genocide yateguwe ariko bucece nk'uko babyanditse mu itangazo ryabo. Yego. Bakavuga yuko Wazalendo, FDLR, ingabo z'abarundi kandi bafashijwe n'abacanshuro ko bagenda bagaba ibitero mu midugudu ituwe cyane n'Abanyamurenge. Barakomeza bakavuga yuko FDLR, FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bateguye ibitero bitandukanye kandi ubona ko bagiye kubishyira mu bikorwa. Yego. Aho bavuze yuko bateguye igitero kizanyura kuri Axe Kahororo Rurambo. Urabizi yuko ari n'igitero mu gitondo twigeze tuvuga cyabaye mwa bino bice. Iyobowe n'uwo bita Lieutenant Colonel Juste. Yego. Bakavuga ko ari komanda muri 33e mu region militaire. Ukavuga yuko rero Agahororo Rurambo bahagabye ibitero bikomeye guhera ejo, ubona bagamije kugira ngo Abanyamurenge batuye mu bino bice bibasigwe kandi bagirirwe nabi. Bakavuga yuko hari indi axe Bijabo zone Ndondo nayo ubona yuko FRDC iturutse Karemi igiye kugaba y'ibitero ijyaza Uvira kuko bamaze kugera Uvira. Yego. Ibitero ngo bikazakomeza mu mudugudu wa Makobora. Nabyo bigamije kugira ngo bimare Abanyamurenge batuye mu mudugudu bita Gihamba ndetse n'umudugudu bita Byamurenge muri zone Ndondo. Ubwo nani muri byacu by'Abanyamurenge. Yego. Bakomeza aho bita Bijabo ibitero bakavuga yuko mu makuru bafite ibiri gutegurwa ariko iki cyambere tuvuze cyo cya Kahororo Rurambo cyaraye kibaye n'ubundi kugera mu gitondo. Bakaba ko igitero cya gatatu babona cyateguwe ari igitero kiva Rugezi Mukera kizakorwa na FARDC aho bita Baraka. Kigakomeza kikagera mu mudugudu bita Mukera bagahura n'Abazalendo bari mu bino bice ndetse n'abandi bitwa Nzerambuma. Kigakomeza kikagera aho bita Kuumukarati ahitwa Karumete. Ngo ni kure y'umudugudu wa Rugezi ariko bikagaragara yuko abazagaba igitero cyaho hana ari abayobowe n'uwo bita Ngoma Nzito bafashijwe na FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi. Bagakomeza bakagera aho bita mu mudugudu bita Biziba na village bita Banyamurenge. Yego. Ibi byose rero bakaba babyamagana bavuga bati na ibitero biri gukorwa ahantu hegereye Minembwe kandi bagamije kumaraho ubwoko bw'Abanyamurenge. Bakavuga bati nanone hari ikindi gitero kizaturuka Rukombe Gahwera. Kizaba kigizwe n'abarwanyi ba FDL ndetse n'Abazalendo. Ati baje guhura n'aba FRDC bayobowe n'uwo bita General Gasita. Ati ubu ngubu General Gasita ari ikindu.
Atarikinda we yagiye gutegura ibitero bizagabwaho bita Gahwera mu gice gituwe n'abanyamurenge cyane mu burengerazuba bwa Minembwe. Hase Vincent, abagabo ko numva amakuru baba yafite yose burasi si nko gutera ubwoba mu by'ukuri ibyo bitero bazaga bitero kubereka ko mu by'ukuri ibintu byose ababizi kugira ngo bareke kubataka. Ibi bintu biravuze iki kumenya amakuru y'umwanzi wo muhanganye nuko agiye gukora ibintu warangiza ukabishyira hanze ku buryo ashobora guhindura izindi strategy. Ibi ntabwo biba bigaragaje ko ubushaka nko kumuhata kugira abademoralize baravuga bati amakuru bafite yizewe nuko hari Sukuwe yaje ndetse na drone na Sukuwe bazikozeho rero Kisangani zaturutse Kisangani ndetse na Bujumbura. Ati akaba hari n'intwaro zamaze kugera mu bite byegereye Minembwe. Ati bigamije kugira ngo barwanye MRDP twirwaneho. Ati cyane mu midugudu ituwe n'abasivili. Yego. Bakavuga bati ibyo bikorwa byose biyobowe n'uwo bita General Pacifique Masunzu. Ati ahereye Kisangani. Yego. Ati kandi afatanyije n'ubuyobozi bw'ingabo z'abarundi. Ati kugira ngo bagabe ibitero muri Minembwe batewe inkunga na Twishaka. Ati uyu munsi guhera mu gitondo kugera nimugoroba hari drone nyiriwe izenguruka Minembwe. Ati iba amakuru ati ibyo nabyo ni bimwe mu bintu byerekana yuko bagamije kubagirira nabi no kubatera ubwoba. Yego. Bakagaruka ku biherutse kuba yuko hari indege yarashwe kandi ari igamije kugira ngo batange ubutabazi. Ubwo nabyo bakabyamagana bakavuga bati rero tuzaguma twirwaneho haba muri Hope Plateau ya Minembwe muri Sud Kivu ndetse no mu bindi bice. Mu by'ukuri urabona yuko icyo bakora twirwaneho iratabaza. Yego. Ko numva ibintu bikaze harimo n'ubwoba ko kantu karebye harimo n'ubwoba. Harimo n'ubwoba kuko barimo barakoresha intwaro z'umurengera kandi mu baturage batuwe bakirengagiza yuko bahanganye nabo kandi bari mu baturage. Yes, Vincent, reka dukubita tubangura. Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Yamaganye mu by'ukuri BBC kuko ngo buriya ngo ibogamira kuri FDL cyangwa se ishyigikira FDL. Ndagira ngo iyo nkuru uyituvire imuzini muzingo. Ni ubutumwa bwanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire Jean Patrick. Ni ubutumwa yanditse ku nkuru ya BBC yandikaga yuko umutwe wa FDL wasohoye itangazo uvuga yuko ibyasinywe i Washington bidakwiye kuba bibareba kandi ko Amerika ikwiye kubona yuko bidakwiye kubahirizwa. BBC rero yabyanditse Nduhungire agiye kubasubiza babwira bati igihe cyose muhora muhengamye. Ati ndakunda gushimangiza FDLR. Muyivuga ari byiza kandi ari umutwe w'abicanyi wakoze jenoside mu Rwanda. Yego. Mu by'ukuri yamaganye bitewe n'uko babonaga babashimangiza ndetse no mu bindi bihe bitandukanye baragiye babona amakuru BBC sora ibogamira kuri FDLR. Rwose ubwo urumva yamukozemo akazi pe. Reka twikomereze. Hanyuma nk'umuryango wa Gisekedi mu by'ukuri ngo urashinjwa kunyereza umutungo w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu by'ukuri mu Bubiligi navuga ko ariho bawucisha rwose naho byagaragariye. Ndagira ngo iyi nkuru nayo uyidutaturire. Nibyo ni urubanza rwarezwe abantu bafitanye isano na Perezida Tshisekedi bagera mu 9. Ariko twarabonye biriya binombe byahara muri Walikare nibo babicukura. Rukaba ari urubanza rwatangizwe na sosiyete zibiri ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihagarariwe na Maître Bernard Menge. Bakaba bareze mu Bubiligi kubera yuko bafite ubwenegihugu mu Bubiligi, bakaba bareze no gusahura amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko bakaba bareze yuko cyane cyane aho bayasahura ari mu ntara ya Haut-Uele, Katanga na Luaraba. Bakabarega yuko Tshisekedi yanze kujyana ibikorwa remezo nk'izi ntara uko ari 3 ndetse amafaranga y'ishoramari akaba yaragiye ashyiraho make kugira ngo akomeze yigarurire ibinombe biri bowe n'umuryango we.
ko bagiye baka abaturage b'abasivile bari mwa bino bice ibirombe byabo ku mbaraga kugira babibyaze umusaruro. Bakaba rero isosiyete sivile atanze ikirego kugira ngo irebe yuko babyakwa noneho bisubire mu maboko y'abaturage kandi amafaranga avamo abyazwa umusaruro agirira abanyagihugu bose akamaro. Hanyuma Vice tugaruke mu Rwanda gato. Ingabire Victoire uyu munsi yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha cyangwa se imbere y'ubutabera. Iby'uru rubanza byagenze bite? Uyu munsi niho byari byiteganyijwe yuko ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gusaba yuko aburanirwa ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Yagombaga kuburana, yagezeyo yitabye mu gitondo kare cyane hafi mu saa 12. Urubanza rwitabiriwe n'abantu benshi cyane cyane abanyamakuru babakorera imbere mu gihugu ndetse no hanze n'ibitangazamakuru byo hanze. Yego. Akaba rero yaje yambaye imyenda y'ibitenge bakunda kwita maribaya. Yaje yashizemo maribaya rwose. Yambaye rwose yakwiyikwije, yatwaye n'agakapu. Haza kuza mu masaha ya saa 9:00 Maître Gatera Gashabana umwunganira. Bakimara kugera imbere y'umucamanza wari uyoboye iburanisha ry'uyu munsi, bahise bazamura inzitizi. Victoire avuga yuko atabonye umwanya wo gusoma dosiye mu buryo buhagije, atabonye umwanya wo kuvugana n'umwunganizi we kuko babaga iminota 30 gusa bituma badategura urubanza uko bikwiye. Avuga yuko kandi atabonye uburyo bwo kumva amajwi ubushinjacyaha buvuga yuko bwahawe na RIB bakuye kuri telefone yiwe. Yego. Asaba yuko urubanza rwasubikwa kugira ngo ahabwe umwanya uhagije wo gukorana n'umwunganizi we. Umwunganizi we nawe Maître Gatera Gashabana avuga yuko atabonye umwanya uhagije, ko batagiye bamwemerera kugira ngo abashe kuvugana n'uwo yunganira. Yego. Victoire yavuga yuko dosiye yibonye ku itariki 5, Maître Gatera Gashabana akavuga ko dosiye yibonye ku itariki 7. Ubushinjacyaha bukavuga yuko uburangazi bwa Maître Gatera Gashabana budakwiye kuba bushingirwaho basubika urubanza. Maître Gatera Gashabana yerekana amategeko yirengagijwe ko umwunganizi afite ubushake kandi yemererwa n'amategeko ko akwiye kubonana n'umukiriya we igihe gihagije kugira ngo bategure urubanza. Aza gutangaza yuko kandi hari umwunganizi w'umunyakenya ukwiye kumufasha kunganira Ingabire Victoire ku byaha akurikiranyweho, utari waza ko basubika urubanza kugira ngo bazanabonane babashe gutegura urubanza. Urukiko rero rukaba rwemeje yuko urubanza rusubikwa rukazasukurwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 baburana ku ifunga n'ifungura. Twabibutsa ko Victoire Ingabire yafatwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 2025. Yego. 19 z'ukwezi kwa 2025. Akaba akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Hari bagenzi be bandi bari mu ishyaka Daripa umurinzi zitaremerwa n'amategeko, nabo bakiri kuburana kugira ngo bazahuze dosiye zabo. Harimo n'umunyamakuru Sengimana nawe bavuga yuko yari afatikanyije nabo n'ibi byaha bakekwaho. Yes, Vice turimo turagenda rwose tugana aho tugomba kukurekura tukakira mu kanya gato na Macacari newe akatubwira uko iyo hirya byiriwe. Ariko mbere uko tukurekura banza utubwire mu by'ukuri uko mu mujyi wa Goma hiriwe cyangwa se uko bwije bimeze. Ngo nibinashoboka nyine usimbukire n'ahandi hirya yaho kugira nyine tubone tukurekure. Mu mujyi wa Goma hiriwe hatuje, aho guverineri wungirije Wilimanzi yasabye abaturage yuko badakwiye kugira impungenge zo kuvuga ururimi bashaka, ko uvuga igifaransa akwiye kujya kivuga, uvuga igiswahili, uvuga iringara cyangwa ikinyarwanda. Kandi ko bakwiye guhamagarira abaturage bari hirya no hino ko bakwiye gutahuka ko igihe cy'ubuhunzi cyarangiye. Ikindi abakora business bakomeje kuzikora, ariko bagakomeza bavuga yuko bagifite ikibazo cy'amafaranga kubera yuko banki kugira isaha zitari zafungura. Hakaba habayemo na messe uyu munsi, misa yo gusabira umuhire uwo bita Floribert Bwana Tuyi
ikaba yitabiriwe n'abayobozi bose ba AFM 23. Ikaba iyi misa yari iyobowe na Musenyeri Fulgence. Musenyeri Fulgence akaba ari wari uyoboye iyi misa, akaba ari Archevêque wa Lubumbashi, akaba ari na perezida w'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Stenko. Yasabye rero abakirisitu yuko bakwiye kwanga umugayo kugira ngo babashe kubaka amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twakomereza rero kuri update. Yasa ngo dukubitizo update none ubundi uhite rwose wiciraho ujye gukurikirana nayo turi buze gutangaza mu gitondo. Nabamenyesha yuko intumwa za M23 zamaze kugera i Doha, aho zizahura n'intumwa zivuye Kinshasa kugira ngo bakomeze ibiganiro bya Doha. Ejo naho biteganyijwe yuko Constant Mutamba waza ari minisitiri w'ubutabera azaburana. Ubwo zino ntumwa zamaze kugera i Doha bagiyeyo ku nshuro ya 5 nk'uko babidutangarije. Agiyeyo ku nshuro ya 5 nk'uko bari babivuze. Ubuse buriya iriya press conference mu by'ukuri si nkari bari nko guha ubutumwa Kinshasa kugira ngo imenye ko amanyanga yabo n'ubujyangi bwabo babuzi kugira barebe ko hari kizahinduka ubu ngubu muri iki gihe bagiyeyo. Nabyo byari muri bimwe byo gutanga ubutumwa kuri Tshisekedi. Ubona ko icyo bari bagamije. Ikindi nuko Kinshasa abacamanza mu rukiko ruringira remezo ry'itegeko nshinga bongeye gutora Dieudonné Kamureta kuba perezida warwo. Nyuma yuko n'ubundi yari amaze manda y'imyaka 5 bamutoreye manda ya kabiri. Ubwo tayari ahise yongera arayoboye. Constant Mutamba rero kuzaburana ejo, twibutsa abantu ko azaburana ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta wakekwaho kunyereza. Halo Vincent urimo uranyumva? Alright, yarasa n'usoje, reka tumukureho cyangwa se tumurekure, ahubwo duhite twakira na Macacari. Twakire na Macacari rwose twumve wagwane, twumve uko bimeze, kugira ngo ibintu rwose bigende biba byiza cyane. 5 kuri kagenzi kako, nuko tugomba gushyiraho na Macacari. Nguko rero ngayo niko gahunda zimeze. Ku murongo wa telefone rero already Macacari nawe rwose ntago bidutinjije cyangwa se ntabwo bitugoye, duhise tumubona. Tukaro tumufite ku murongo wa telefone. Wire neza bwana Macacari? Mwiriwe bwana Fighter. Urakomeye? Ndakomeye cyane kabisa, meze neza. Hanyuma rero ubwo ikituzanye ngira ngo urabyumva, n'umugoroba udasanzwe rwose tujemo wama update cyangwa se kubwira abantu ko ibice hirya no hino byiriwe ndetse nuko bigiye kurara bimeze, kugikana abantu bagendane n'ibigezweho. Macacari twihuse cyane, ntabwo ari byimwe ngo tujye muri byinshi cyane. Reka utubwire ko mu by'ukuri kuri inkuru ivuga ko ngo M23 yongeye kwirukana Wazalendo na FDLR mu gace kabarizwa muri teritwari ya Warungu. Iyi Warungu ni teritwari navango yegeranye cyangwa se ihana imbibi na teritwari ya Warikare. Birasobanura mu by'ukuri ko muri Sud Kivu n'ubundi urugamba rwiriwe rwahanye inkoyoyo. Bimeze bite bwana Macacari? Yes, birumvikana na gace mu by'ukuri karahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, aho uyu munsi urebye neza bwakeye mu gitondo urugamba rudakakaye muri access zigiye zitandukanye, ariko bugiye kwira, bugiye kugera ko mu gicamunsi urugamba bariho rukakara. Haba hangaha muri Mwenga urugamba rwahise rukara kabisa ku rwego rukomeye cyane, ndetse n'ahangaha mu nkengero mu by'ukuri muri teritwari ya Kabare hamwe na za Katana naho hongeye kumvikana amasasu mu masaha y'isa 9 zishira isa 10 hafi aho ngaho kugeza n'ubu bikaba bitoroshye kugeza amagingo yanga. Ndakeka ko hari hashize iminsi mike bwana Fighter muri izi axe mu by'ukuri hatumvikana amasasu cyane kuri uyu muhanda uvuye hanga muri Kivu y'Amajyaruguru kajya muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko nubwo nta masasu araheruka kumvikana, twamaze kumenya ko hari abasirikare guturuka muri Warikare centre berekeza hafi muri ibyo bice kugira ngo babe bategura ibitero kuri bizabafasha kugaruza umujyi wa Goma.
niko bimeze baturuka muri Walikare kubera ko urumva territoire ya Walikare ni ibishyamba bakaza bagahinguka muri parike nationale ya Kahuzi-Biega. Kahuzi-Biega ikoze kuri Karehe igakora kuri Kabare igakomeza ndetse ikinjira naho muri za Warungu ndetse na za Shabunda. Urumva ko rero aribo baturuka aka gace rero ko mu 23 yirukanyemo izi Wazalendo bana fighter na gace kitwa Tubimbi. Aka gace ka Tubimbi kari kamaze iminsi karimo Wazalendo mu minsi yashize ariko kandi mu 23 nayo yigeze ikabamo ariko irongera ikora repris icyo twakwita repris bo turabizi ko aba ari repris strategique buriya akenshi na kenshi bo bakunze kuva mu duce twabo bafite impamvu zumvikana kuko cyane cyane ntabwo bava muri utwo duce barwanye bakunze kutuvamo nta mirwano indi kuba bari baratavuyemo rero ndetse mu by'ukuri baza kugasigira izi Wazalendo abarizo ziza kugasigarana ubu rero bidasubirwaho Tubimbi ahangaha muri Mwenga kugeza amagingo ya iri mu maboko ya M23 nyuma y'urugamba rwamaze amasaha 3 gusa bwana fight. Rugamba ko numva rutari rworoshye gusa ndumva ibintu bitari byoroshye. Hanyuma se ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rw'ingabo za guverinema bo ubu bahagarariye bimeze bite n'izi ngabo bafari gufatikanya guhasha M23 ubu ngo bahagarariye bashingiye he? Izi ngabo rero kugeza amagingo yanga bwana fighters yakisuganya ku rwego rudasanzwe ndetse aho n'abagenzi babo bakomeje kuza bari guturuka mu bice bigiye bitandukanye ni benshi ni ibihumbi mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya ariko kandi benshi bakavuga ko hashobora kuzaba imbogamizi kugera mu bice bimwe na bimwe cyane cyane nko muri ibi bice n'ubundi biri bazajya baca amashyamba menshi kugira ngo baze bahinguke muri za Katana dore ko izi Wazalendo sose ikunze kugaba bitera ahangaha muri za Katana mu nkengero z'umujyi wa Bukavu zikunze guturuka ni hariya hafi ni zikunze guturuka aho bita za Bunyakiri mu bice birimo nka za Katasomo. Abangaba rero kugira ngo bazahinguke bizabafata n'ubundi urugendo ariko kandi birumvikana bafite ikitwa igikoresho Tshisekedi yamaze kuba mu by'ukuri akibapangira urumva ko mu nzego zose bamaze kuba biyubaka ariko kandi M23 ikabiryamiye amajanja kuri urwo rwo hejuru bwana fight. Macacare hano ndabona ari inkuru idasanzwe impamvu ze ngo nibisanzwe nuko rwose ntabwo ne nakabyumvishe ko Wazalendo bashobora kubikora groupement y'Amatanda nkuko amakuru evuga ngo hari ibiro Wazalendo za Semuse ndetse na APCRS bigaruriye mu gihe kingana n'amasaha 2 ibi bitero byari bimeze bite byatumye mu by'ukuri izi Wazalendo zihaniza cyangwa se zitanga isomo kuri M23 bikarangira bafashe ibi biro? Ahangaha ni muri Mutanda wenda abakunzi bacu babyumve neza ni Mutanda kuko wenda bashobora kuza kubyitiranya na Matanda yahangaha muri za Mushaki ariko Matanda yaha za Mushaki ho hameze neza ni Mutanda akaba muri territoire ya Rucuru akaba ariko kandi muri sheferi ya Bwito nta gace wenda abakunzi bacu bashobora kuba bazi uduce duherereye muri groupement ya Mutanda bashobora kuba bazi Kibirizi barayizi barayumvise Soma Ikivu barayizi neza cyane barayumvise ndetse icukurwamo amabuye y'agaciro azwiho kuba komeye cyane yitwa Pyrochlore acukurwa ahangaha mu bice birimo za Soma Ikivu. Iyi rero Mutanga niho hari icyicaro cya groupement Wazalendo zaturutse mu bice bigiye bitandukanye murabizi ko Semusinya zabaga muri ibi bice zari zimaze iminsi ziri guhigwa Bukware na M23 nibwo haje kuzamuka mu by'ukuri Wazalendo zo muri APCRS zo kwa Janvier Karayiri ariko zikorera ahangaha muri territoire ya Rucura. Amakuru mfite uko zari ziyobowe n'umukoloneli witwa Kambale Fimbo. Uyu nguyu Kambale Fimbo akaba ari komanda secteur muri axe ya Rucuro ahagarariye uwo bita Janvier Karayiri. Bagabye igitero Mutanda hari hasanzwe mu by'ukuri hagenzurwa nabo bita abaloko defense cyangwa se babandi babarinda umutekano w'agace ntabwo bari armé mu buryo buri citizen nta rapport bari bafite y'intare za Sarambwe. Mu by'ukuri rero bazi kuza ku bwinshi cyane ndetse barahigarurira iyi groupement banayifotorezaho bwana fighter ndetse banakora n'inama n'abaturage uziko bahamagaje inama ikitabirwa ndetse bakakora inama bakabwira abaturage yuko ngo bongeye kugaruka muri ako gace ariko nyuma y'amasaha make cyane intare za Sarambwe zahise zihagoboka vuba nko mu masaha y'isa 10 n'igice
nibwo bahise bahagera barahabakura barabirukana. Ubu ngubu amasasu akomeje kumvikanira mu misozi miremire iri inyuma y'ibice birimo za Kibirizi bwana Fighter. Acaca iyi nkuru kidasanzwe ntabwo ibisanzwe pe, bahamagaye n'abaturage bakoresha inama neza cyane kabisa, bakoresheje inama baganira n'abaturage ndetse n'ubu bakoresheje inama n'uyu Colonel Kambane Simbo, urumva imbere ya groupema y'ibiro bya groupema, urumva ko rero ni kwa kwigeragera n'ubundi bakunze gukora, ariko ntabwo bahamaze igihe gito bwana Fighter. Macaca ko nabonye aba bagabo iyo bafashe akantu nk'ako ngako k'agakoryo bahita batuma video cyangwa se ashyiraho video kugira ngo baze kwereka Kinshasa ko nta mikino bafite, nta video nta n'amafoto kweri. Amafoto arahari ndetse n'amavideo yatangiye mu by'ukuri kuba ari gusirikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane zagiye zitibwa cyangwa se zitangwa. Amavideo yo ntiyabura, nawe urabizi buriya kuri bo ngo nta foto nta cyabaye. Bafashe amavideo akomeye cyane, ariko mu bwoba bwinshi yaje kubatangazwa cyangwa se ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga ku binyamakuru bimwe bikorera ku ruhande rwa Kongo, atangazwa n'uwo bita Eritier Gashegu, akaba ari umuvugizi wa Musenyatura yo muri ibi bice, bavuga ko ngo bigaruriye agace. Gusa ikidasanzwe nuko batahamaze igihe kirekire bwana Fighter. Ya ubwo rero urasabwa n'ubundi rwose urasabwa kugira utya ukaduha ayo mafoto ndetse n'utwo tuvideo niyo byamaze kukugeraho tukabishyira kuri Facebook page yacu ndetse no kuri za WhatsApp. Nongere nibutsa abantu ko Facebook page yacu ari eugeneofficialnews.com. Ugahita ufollowinga rero nibwo igitangira ntabwo irakura, ubwo umusimbuke mu following n'ubundi nayo tuyizamure, ubwo niho mugiye kuzajya n'ubundi naho muhabonera nk'izo video ibintu bigenda neza. So Macica ubwo uraza kutubwira, ubwo birumvikana ko nayo 23 mu masaha ya mu gitondo cyangwa se n'ubungu birashoboka kuba no yahise ikoresha inama aho hantu kugira ngo yumve n'ibyo aba barwanyira bamaze mu by'ukuri kuba babashiramo. Reka aho tuhave twigarukire muri za Masisi n'ubundi hari utabona Kibuwa mu gace ngo niba rishonze gace kitwa ngo iki na Matyazo, ngo ni Shonza na Matyazo, habereye imirwano hagati ya FARDC buri ubwo nyine niyo yahashaga cyangwa se arimo kugerageza kwigobotora abarwanyi b'intare za Sarambwe. Byagenze bite bwana Macacari? Ni imirwano yatangiye mu gitondo, ariko iyi mirwano ntiyaza mu by'ukuri kumenyekana, byagoranye kugira ngo imenyekane. Ni muri groupema n'ubundi ya Bugabo, mu nkengero za groupema ya Bugabo ndetse na secteur ya Oso Banyungu. Ni mu bice mu by'ukuri birimo Gishonza, birimo Matyazo, aho itamba ikitwa Wazalendo. Ubwo ni Wazalendo ni imitwe yitwaje intwaro muri rutange bafatanyije n'ingabo n'ubundi za leta. Birumvikana bagabye ibitero bikomeye cyane kuri M23 muri utu duce twombi, aho amakuru atugera tubwira ko ni mu gace ka Gishonza no mu gace ka Matyazo. Ahangaha rero ni nyuma y'uko ari ibice n'ubundi bikunze kuba birimo Wazalendo bayobowe n'uwo bita Kigingi. Kigingi twigeze tunamukomozaho uko uyu amaze iminsi atavuga rumwe n'uwitwa Mutayomba, bikaba byarangiye Mutayomba ahugiye Warikare, twagiye tumukomozaho. Nyuma rero y'ukuba uyu nguyu Kigingi abonye asigaye ahawe mu by'ukuri ahawe liberté muri ako gace, niho watangiye kugaba ibitero ndetse kuri M23. Gusa kugeza amagingo ya amakuru arambwira ko M23 itigeze iva mu birindiro byabo biherereye ahangaha Matyazo ndetse na Gishonza, bakaba mu by'ukuri bakomeje kuhaba neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Gusa imirwano nayo ntabwo yaje gutinda kuko ngo yatangiye mu y'igitondo iza kurangira mu masaha y'isa saba. Ni ukuvuga ngo Wazalendo zari zinaniwe, ni kundi kwabo baza bagashimashimaho bikarangira n'ubundi batabonye cyangwa nta 6 babonye, bakongera bakisubirira mu bice n'ubundi baba bakomotsemo birimo za Gatoyi n'ahandi. Ariko ndabona ngo muri Bukombo mu duce tugiye dutandukanye tuyobowe n'ubundi n'izi ntare za Sarambwe ngo basabye abaturage kwitandukanya na Wazalendo cyangwa se n'iyindi mitwe ikorera hariya muri biriya bice. Bimeze bite?
kabisa ni muri Bukombo. Murabizi ko Bukombo imaze iminsi ndetse no mu kanya ubwo twinjiraga mu makuru hari warundiye urwara arambwira ati biturika birimo guturika ati kandi mu bice mu ngengero zaho mu gace ka muri axe ya za Mugogo aho bita za Mugogo ati Wazalendo bongeye gutwika amazu atari makeya ni muri izi axe n'ubundi zo muri groupement ya Tongo ndetse na groupement ya Bukombo aho n'ubundi mu 2023 navuga ko bisa nkaho byayigoye gutandukanya abaturage n'abana babo ba Wazalendo n'abana babo nibo babirereye ni ibice babazemo igihe kirekire biragorana cyane kugira ngo mu by'ukuri ifonse za 2023 zijya kubahiga ubundi bakaburirwa irengero baba begeyeyo gatoya no kuvuga ngo babazi axe zabo bakumva ngo muri centre runaka bakumva ngo bamaze kugera mu ngengero za Kabizo ukumva ngo bamaze kwerekeza mu bice birimo za Sisa so kugeza ubu rero mu gace ka Sisa mu gace ka Rubwe y'amajyaruguru ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye turi muri Bukombo ya Bukombo M23 yongeye kwihanangiriza abaturage baho ibabwira ko bagomba kwitandukanya ndetse niba bafite n'abana babo bakabatanga ngo kuko uzafatwa azabihanirwa ndetse azafatwa nk'umufatanyacyaha rero ni manama agiye atandukanye yagiye akorwa n'abakadre bo muri biriya bice ariko bikabigoranye cyane bwana Fayita kubera ko Semusinyatura niho bavuka n'abana baho ngaho ababyeyi babo birumvikana baba babashyigikiye barabibiye bakoze ibiki byinshi cyane kugeza ubu rero urumva ko mu 2023 kiri mu buryo bwo kwigisha ariko urumva ko uyu mu kwigisha nta kindi hazakurikiraho ibihano ko numva none se ayo masomo abaturage barimo kuyafata cyangwa n'ubundi wasanga bo bahanaga cyangwa se babwiraga n'ubundi ari bo muri bo kuko twabonye ko hari abaturage bose usanga muri kwa kenshi buri muryango urebye ngo abenshi ngo bafite umwana muri FDL cyangwa se muri iyo mitwe ubu koko byabafashe biragoye ari amasomo kugira ngo abinjire buriya biragoye cyane urumva nubwo kwigisha ari uguhozaho aba baturage bo muri groupement ya Bukombo ndetse na Tongo yemwe na Binza kugira ngo ubumvishe hari bamwe tujye tuganira bakomokayo kandi bagenzurirwa nayo mu 2023 ariko wakumva imitekerereze yabo ukumva bigoye ko hashobora kuzafatwa igihe kirekire kugira ngo bumve aya masomo gusa byanga bikunze nta kundi niko leta ikora cyangwa se niko ubuyobozi bukora n'ubundi bakiraho itegeko uri mu by'ukuri navuga uri kandagiye barangiza bakamucishaho ikinyafu nta kundi kuntu bigomba kugenda gusa n'ubundi bagira batya uwemeye ucyatse kwemera nka ya mategeko kugira ngo yagendereho bakabirinduka akaba ariho batwikira inzu ngo nk'izo nzu uri ko bazatwitswaho bitazamugogo so ni inzu buriya biba byumvikana kuri bamwe baba basa nkaho bakorana nayo mu 2023 aho baturakorana nayo mu 2023 turakorana nabo bakaza inzu akaba arizo bashubita barangiza n'ubundi bakaburirwa irengero urumva ko haracyari akazi ko gukora bwana Fayita ya Macaca tubwire ubu tuvugana ngo guverineri wa Tanganyika atumijwe ikitaraganya uyu mugabo yakoze iki ni guverineri wa Tanganyika uyu mugabo bamwita Jacques Cyabula uyu mugabo ni umugabo muri iyi minsi ndakeka ni nk'iminsi 3 ishize yaje mu by'ukuri gutangaza amagambo akomeye cyane ubwo yari afite imbwirwaruhame n'abaturage aza kuvuga ko uwitwa Joseph Kabila Kabange ndetse na Corneille Nangaa n'abandi bagiye batandukanye ngo mu by'ukuri ari abafrere yavuze ngo sono frere ati bagenzi bacu ati n'abavandimwe ati nta kibazo ntacyo dupfa ati wenda icyo dutandukaniyeho ni ibijyanye na politike abibwira abaturage ariko kandi Kinshasa ayo makuru yaje kuyata mu gutwi inzego z'umutekano zari zamaze kuba zibikurikira ubu ngubu rero mu kanya nibwo muri iki gicamunsi n'ubundi nibwo hanyuzwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yitwa Telegram yasohowe n'uwo bita Minisitiri Jacquemain Shabani Luko uyu akaba ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'umutekano bakunze kuvuga muri Kongo bavuga ko ari Minisitiri de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières uyu nguyu rero niwo bamuhamagaje byihutirwa amakuru hari bwana Fayita ngo uyu mugabo ashobora kuba agiye kubazwa ukuntu yavuga ko Joseph Kabila basibye mu by'ukuri mu baperezida bayoboye Kongo igihe habaga ubwigenge
uyu wagatinyuka akavuga ko ari umuvandimwe. Corneille Nangaa mu by'ukuri bakatiwe urwo gupfa bavuga ko ari umugambanyi, akavuga ko ari umuvandimwe. Urumva ko uyu mugabo bishobora kuba bitagiye kumubera byiza cyane. None se bwana Macacari, ubwo bamutambikanye ngo yatumijwe ikitaraganya cyangwa bamutambikanye ikitaraganya? Umuntu nka guverineri buriya aba ari umuntu ukomeye, ntabwo bahita bamutambikana mu buryo bugaragara, ni mu buryo bwa politike. Atumizwaho kuri Telegram akavuga ati ahamagajwe ku kazi, umukuriye umufite mu nshingano ze, ubwo urumva ni minisitiri w'imitegekere niwe wamutumyeho rero. Ariko nubwo yagenda uko ariko kose mu buryo bwa kiofisiye, ubwo byumvikane neza yuko agiye gufungwa cyangwa se akaba agiye kubazwa akisobanura. Hano muri Kongo biragoye kumva ko yahamagazwa yarangiza agahita arekurwa. None se nta buryo afite bumwemerera kuba yacika mu by'ukuri akava aho ngaho muri za Tanganyika akaba yakwiyizira muri Kivu y'Amajyaruguru akareba ko nibura nawe yabushaka ubuhungiro? Biragoye cyane umuntu nka guverineri kuva muri Tanganyika, gusa yarabikoze mbere ataratangira gukekwaho mu by'ukuri ibyo ngibyo byakunda. Ariko nk'ubu ngubu ikibazo kiba cyamaze kigaragarira buri wese, amaso aba muri ku rwego rwo hejuru cyane, ntaho yatarabukira. Izitwa za DGM, izitwa za Demiape zose ziba ziri kumugendera hafi cyane, kuko rero ntaho yajya aho bigereye uretse kujya gusobanura byamuhira akarekurwa, bitamuhira n'ubundi akinjira muri gereza nk'abandi baswahilifone bose bafungiwe za Ndoro n'ahandi. Tubwire, uvuze aho ngaho za Tanganyika, utwibutsa ko ariho hari gucishwa abasirikare n'ubundi bari kuza binjira hano mu gihugu cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo baza guhangana na M23. Usibye ayo makuru ya guverineri w'iyo ntara ku bigendanye n'urugamba cyangwa se ku bigendanye n'imirwano bimeze bite bwana Macacari? Ni ukuvuga ngo ni ingabo nyinshi n'ubundi ziri guturuka muri biriya bibye ikiriya cyerekezo. Ubwo ni icyerekezo cya Ansiegara Katanga cyangwa se Katanga nini ya mbere. Ubwo tuba tuvuga intara ya Lualaba, tuba tuvuga intara ya Kalemi, tuba tuvuga intara ya Katanga ndetse na Holomami. Urumva ko niho hari kuva ingabo nyinshi, ariko kandi byinshi bikavugwa ko kuba ingabo ari hariya ziri guturuka ngo hari kwivangamo ndetse n'ingabo z'inyamahanga. Bamwe bakanuganuga yuko hashobora kuba hari kwivangamo ndetse n'ingabo za Tanzania, kubera ko ni mu cyerekezo cy'iki kiyaga cya Tanganyika. Biroroshye cyane kuva Kigoma womoka werekera Kalemi, ntabwo ari urugendo rurerure. Birumvikana rero kuba bari kutishwa muri ziriya axe ngo akaba ari bari kuva ingabo nyinshi cyane kurusha ahandi hose hasigaye. Biravugwa ko ngo babwiwe ko ngo M23 ifite mission ngo yo gukuramo Uvira, ngo bagahita birukanka ngo vuba bagakuramo Kalemi, cyane cyane ko ngo ari byo bicegana fayita bikiza cyane ku mabuye y'agaciro. Uriya intara yitwa Katanga, intara yitwa Lualaba, intara mu by'ukuri ya hariya ziriya ni intara zikize ku mabuye y'agaciro ku rwego rwo hejuru, kuko buriya ni ukuvuga iyo umuntu arebye uburasirazuba bwose bwa Kongo, nubwo ngubwo uturutse muri Katanga ukarinda ugera muri Ituri, ubwo nibwo burasirazuba, niho hari amabuye y'agaciro, niho hari imitungo yose ifatika, ndetse niho hari wa mutungo wa mbere w'igihugu aribo baturage. Ni ukuvuga ngo niho hatuwe n'abaturage benshi bwana fayita, akaba ariyo mpamvu kubona aribo bari kurunda imbaraga cyane. Ndumva ibintu bitoroshye rwose hariya, ibintu birakomeye. Hanyuma se bwana Macacari, ku ruhande rw'abarundi ho bihagaze bite? Ko ndi kumva mu kanya gato rwose abarundi bigaragara cyangwa se M23 twirwana ari kubereka ko bafite bite nuko bari gusohora amakuru yabo ko bwije nuko bukeye. Ingabo z'abarundi kugeza amagingo yangaya buriya ntaho dukunze kuzitandukanyiriza na FARDC cyangwa se Wazalendo. Oya rwose harimo itandukaniro ingabo z'abarundi n'iz'abarundi. Buriya kuzitandukanya impamvu ntazitandukanya nuko mission yabo ari imwe, ni mission bamaranye igihe. Kandi iyo ugeze muri biriya bice bitewe n'igihe bahamaze bwana fayita, usanga mu by'ukuri wahita ubatandukanye ndetse n'izindi ngabo zishobora kuza gutabara muri ziriya axe, cyane cyane ko bahamaze icyambere, bahamaze igihe kirekire bamaze kuba abaturage, sahura inka z'abanyamurenge bagafatanya na Wazalendo,
so kuvuga ngo bo ngo baritwararika bakigira nk'ingabo wenda zaturutse mu kindi gihugu zifite indi discipline itandukanye nabo basanze, usanga ari fotokopi. Niyo mpamvu byaba bigoye guhita uvuga ko wenda harimo itandukaniro bitewe haba kuri discipline, haba wenda keretse tuvuze ibijyanye n'imirwanire, ariko kandi buriya bose bakubitirwa mu gatebo kamwe ndetse no mu ibarabara rimwe, n'ubundi nabo ntabwo bagaragaza yuko hari ikidasanzwe wenda cyaba kirenze. Niyo mpamvu ngewe mvuga ko bashobora kuba ari bamwe n'ubwo n'ubundi bo baturutse mu gihugu cyabo, gusa barimo mu by'ukuri bariramforosa cyane. Urabizi ko buri munsi barohereza, nta mupaka w'u Burundi na Kongo uhari ushobora kuvuga ngo abasirikare ngo bambutse ngo hakagira ibitangazwa n'itangazamakuru byabaye ibintu bisanzwe, kuba ingabo z'u Burundi paratuni runaka, kampani runaka, bataliyani runaka iva mu Burundi kambuka, ni ibintu biba bigaragara bisa nkaho ari nko kudeployinga force n'ubundi zo mu gihugu hagati. So ibyo rero byo birakomeje, nta birirwa babivugaho by'imiti, barimo barirunda, barimo barapanga ibi bitero simusiga. Gusa ibi bitero ngo twabigarutse mu makuru yacu ya kumanywa, mu by'ukuri inkuba zishobora kuba zigiye gukubita, kuko ndetse nabonye leta ya Kongo irimo itangaza ngo mu 23 ngo nayo yamanutse ngo ngo ko yamanukanye mu bikoresho bikomeye cyane ngo birimo ndetse na bya bizi birinda ikirere. Urumva ko nabo n'ubwoba bwatangiye kuba abubataha. Urumva ko ngewe navuga ko ari imyiteguro ku mpande zombi kuri Tshisekedi. M23 nayo ntabwo isinziriye nayo iryamiye amajanja, kuba bati natwe kuko bakunze kubivuga mu mvugo ituje, reka nyinshi ituje, twebwe nitubaswa twebwe tuzirwanaho. Yes, Macica urakoze cyane, reka tukurekure ubashe gutegura andi makuru turi buze kugeza kwa dukurikiye amasaha mu gitondo. Yes, bakunze Jeune Official rero rwose akaryoshye ntigahora mutama, ni mutwemerere amakuru yacu, ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha. Ariko mbere uko dusoza reka nkubwire wowe rwose udukurikira utarakanda kuri subscribe, kugira ngo ubikore nonaha, niba kandi uri na mushya aribwo bwa mbere wadukurikiye, ukandeho kugira ngo buri ko dushyizo inkuru nawe uzajye uyibona mu imbere. Kuri mwabikoze already rwose, buri gihe cyose nkunda kubasaba gukora like kuri iyi nkuru tuba dusohoye, ndetse byanarimba rwose mukamwana isangiza n'abandi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyane. Hanyuma barakubwira bati roho nzima itura mu mubiri muzima. Tushaka kuvura abantu neza tubakangura kwivuza hakiri no kwisuzumisha by'umwihariko, kwivuza arimo kwisuzumisha n'ubujyanama no gufata imiti abantu batarimbiye kure. Tubazaniye gahunda y'uburyo ki tugomba gusigasiramo ubuzima. Aka kanya no turi kumwe na muganga, tumuhe umwanya atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikintu bita promotion nabonye bose cyamaze kujya hanze, kuko njya nsura cyane ibikorwa by'ibitaro. Tugwaye kaze bwana muganga. Urakoze cyane bwana Eugene. Nkuko bisanzwe ni Damas Mico Myiza guturuka muri Prime Health Infinity promotion. Ibindi bigendanye n'ubuvuzi dutanga, ubuvuzi bwacu bufite icyo bita umwihariko wo kutanga na regime n'ubujyanama duha umuntu bitewe n'uburwayi afite. Ngo harabo mwashyire 5% abandi 10%, bagira ngo iki kintu nacyo gisobanura abantu badukurikiye. Icyo tuba twakoze tugira ngo tworohereze abantu bose kwivuza cyangwa kwirinda hakiri kare. N'abantu bari hanze kubera ko bafata doze nini par rapport y'abari muri Afrika, cyane cyane abari mu Rwanda, kubera uburyo bafata doze ihagije twabajyaniye 10%. Ni mu Rwanda rero ni 5%. Tanzania, Uganda, bese abantu begereye hari indwara zitandura, ariho tubona nk'umuvuduko w'amaraso, yego, umutima, hakazamo diabete, indwara z'ubuhumekero, asima, zinezite nibi, hari n'izindi ndwara zo mu buzima bwo mu mutwe zindi abantu bagiye bazimenya. Nabonye na za stroke burago nazo ngo bukoraho rikaka, za Parkinson disease, indwara zihamuka depression n'ibindi, hazamo na za prostate, indwara z'umwijima, indwara zifitanye isano no gutuma umuntu yarwara kanseri. Ariko uribuke ko n'abandi baba bafite indwara z'imyororokere, nubwo tuvuga ibyo gutera akabariro, hari n'ababa bafite ibibazo byo kutabyara biteze ikibazo. Abo bantu bose bagende biyumva, hari izindi ndwara ziba zisa nk'izoroheje, amibe, igifu, amara, hemorrhoide ziroroheje. Izo zose rero indwara z'amagufa. Tushaka kuvura abantu neza tubakangura kwivuza hakiri kare.